Weru TV. Tukuna 25 mweri ne yo etano mwaka yo ngiriele 27 na bon tukune ende chakituno chithirite chekura area na ontubone ende butierete kinya baraba kurorete mwanya no boiti na mbere campaign chio no renende akiama ba UDA ndene account ya miro bedirete bakiwa nende kwambire kiumya tudite bakethira bakiringa campaign inkadaya na ngya mengine ende ikera tukuturanete oro Weru are kinda to cheto ende mbere yara tukirete orito kinda to yi bunge ba UDA mero kwa bakambire kuringa ndebe maturene kwamberia Jumatatu IBC athirania nabo arweri kiumbe kwingana na ntuko chego chokirore na ibandekire IBC kenda ba wakanya kakurwera ite mwanya Kenya Kwanza mara kuri aregani baba azimio kuringira ndebe Raila Odinga kidira iba uchietekia Nero to kuratara gichunche kebele kyantangurutano cha wantu kimureka wandi aigoji East Mono to madidi oro Weru are ni Maureen Komen and get of PHINEAS IMAANA Nteto chero da yemo ikambereria da ichochiongwa atongere mwanya baki siasa baraba irunguro mwaburi yongwa tano ya Kenya Kwanza ntere chamara nende ibedrite bakirata amyonki kiratongere baraba kuwa tambaru ngwatanaro yazimio na oka nende bedrite baibera baringire murueri gitikyo Rais Raila Odinga ndebe kidere bochete kya kaitana okau karakimbio kirani mobunge wa mara nedrite kyolo takera muregani wo kigitonga bongo nionto wagira kudira kiwa nedrite akiduka kia kinyaka na kwenyange mirandi ye kiemo niketo Nteto Martin Mugambi na utuambiri Nteto chetu na hii batongoretwe imobunge wa gichigo mbunge kia marato ekareke mbioki achia chaba kaunti ya Thaa nithi ba murengo wa Kenya Kwanza alambe ibarukirite na nkinya kuithukira arombi baite bibina bya mabira bingi na ntubetu gutengariete namba purika kwengariete namba pureti mtu aja ni akwere itene unagina niu kana teza sawa wekera mbisa tere wekere aruto ugekere mtu aku mbecha 83% tio Nairobi na ntu baraba ogibo bare ya mbecha ira masenetazi maraba yoku ayube baraba yoku tongoria baba baugite achia chaba murengo wa Azimio kaba kuithana batikwenda kumbura mutongoria wao kiria karika agita karaba kuringa chiacha na nkinya kuromba kura maturani lakini meabwenda kunenkera Ruto andu bake in terms of ayumbe in terms of MCAs in terms of ngabana wathura Ruto munenkera ngabana hapa kwa tata munenkera muyumbe wao munenkera MCA wao yes hakuna biashara nyingine tejete kuja bakira itonya ke UNDA bakira dimtuzo na kaleke ingetokera muo mapema tabuto amwire kia MCA tabuto amwire kia senator tabuto amwire kia women rep meaba bange begire baba yao mbele beguja baba yao bagesigenera ira
bakiongera ibaringirite iguru ciaca cia gutuika kiama gitire na baita kagitaka bakiugaga mubunge kana MCA na batiri kwithirwa ari kiamani kira kiri na inya kana kiamani kira kina thirikari kenda bakathijaga kuromba into utego expect William Ruto adurwa nagwe angolongi na kiama kia Azimio we kanyamu kona kuria tuli amwe leo kwa kedula president no mwanko munenkere njeshi yae ila taenda kufanya kazi nayo uyo nenkere Ruto president munenkere njoka bwekere rungwa kira makumbe timuromo tugo si sasa hiyo atongoria baba bariaragia akiri micemania kunyagia mbachari cia gicigo mbunge kia Mara arabambirie mbari cia kiurani wandia mwimbi na kuthungira mbari cia mitheru mutaratara ura wirigitwe gutigira milioni 35 cia mbachari ino ikunyagua oguchogoria sublocation kimbasare uribanenkera mbasare wote 12.6 million Kenya shillings yonde toto ikina kinya 35 million Kenya shillings akirikiria mubunge Mbiuki na meneretie mucindani wake wakubi wa giti giki kia mubunge Gitonga Kaburu Bongo akiugaga na ntemi nethiritwo akiri antu kenda baomba kuragaragia kana nkinya gutoka mirandi yothi na mbere kiri gicigo mbunge kia Mara. Wengine tumeenda kutafuta maji huko kwao, wanaenda baka insaitia anto baka dikotini tukatoa tutekira lojeni ala kwao muditu are anto badi kotini bauga bate kwenda pipe iko kigwa majanini mao. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi. Turi kibindi-ini kia siasa murungamiri wa kithomo gicione bunge kia Igembe North James Arara na ugwite siasa itibati gutonyera kithomo na njira kinyeri kukaitene ukau na ugwite ati aritobati bati gutonyithwa kiri micemani ya gisiasa rira ni mirandi ikwithira ikirura wa cukuru nini ya siasa oba nongelete na kuwa weka siasa kana micemani ya gisiasa ndeni ya machukuru na gitatena watho nontoni ontubwethera kinyabu kiangaratana kia mathomo kiri aritwa Nicholas Chabari na kulikithia andi niwe bati kururo arito bate skuru ukaringa kampeni na aritwa abwere kweza kwa imanta skuru agata kari arimo na staff ya skuru pamu imone makariba kumantere cha Igembe North mono igitarire siasa bakiuga siasa itibatiri kwithiro ikiringithia kinyani ni imanto umegia kithomo kinyoka ya kwithiro imirandi kurugura cukuru kana kinyamanto no mariko makuthina mbere baina siasa matibatiri kwithiro makiangaratana kithomo okia aritoa asiari bo bati wetwa bakaendeleza manto ya kithomo maendeleo ya skuru asiari bakazobai ana bakazobai kirasine bakithoma kwa hivyo ni makosa manayongo ya una iko feli kwa mutongeria no ndo kwetho ati na ati kwenda kuona kayamba kaikokira ibyo tumatu kwenda bathoma ka kwenda kwa yeronde ate bati kuya sukuru ku bwithe chata sukuru ntukwe sukuru abatere kuya kathe ntukwe Jumamosi ke kiumia ari tobate sukuru no tukuri kiorori inagi kumanya na parade yana kiorori inagi kumanya na cukuru iroma nikende thigiria ana baria barigite mpi no to muyumbi ari ku ari au no tebia kumya view ni bongaringirwe mpe ainirwe hiyo ni mambo yamepitwa na wakati irasi bila rura bitoki na mbia cia CDF irasi bila bioki na mbia cia cia mioine sorof erop group mioine mbao sorof erop group cia ni mbesa milioni sele sio batera account ine boka irasi bila rura akawa ni mbia cia CDF sio kete bora bwari urongo mtupu kaka ciantu ntobobona njira ayathimo murungamiri wa kithomo ntere cha Igembe North James Sarara na kujirite na kuga ate kithomo gitibatiri kwithiro ikiringithio kinyani ni siasa. In this regard on the issue of schools, yetu ni siasa ifanywe mbali na shule. Kifungua hizo nyumba inakuwa ni mkutano, inakuwa huko nje kando ya shule na wazazi na watu wengine, lakini watoto wasitolewe darasani kwa ajili ya kwenda na wao shughuli kama hiyo. Sheria iruhusu civil servants na walimu kwenda katika maneno ya kufanya siasa. Tunaomba tu msimu wa elections uende vizuri na watu wamalize vizuri, kwa sababu maisha ya watoto nayo inahitajika. Kuma Igembe North, Beton Class, Chabari.
Nangena kune ati arwiri baraba gucoite mwanya bare arwiri kiombe ni bakwibanga na tukune ndinka ireti erekenda batati yome kiro chwa itibira bakwenda arane bakwenda gakwida bayene iro na kinyibande byantu baraba kedira baye bachala onto bone ndi butirete bayinge bakibi bayicho makia kenda kuinge onto bo bakiari arwiri ba kiombe ne ndi bedirete bakire na Nteto ati bo batina muntu bakubatereria ke kurenga kampeni mutuge kare na chotareria Ogukia kurakia no utukuthengera kiri kithurano kinene kia mweri Juenana na wakagita arwirite mwanya bakionania bakibanga kenda bagikia maratasi jao kiringia MBC na jitikirwa niro riu mutongeria akagia katharika gwita kienine kuringa siasa na kugambia mwingi na tukierekera arwirite biumbe bakionania bari na kamugitoma na raberigiri wikia kopiche ibandi nteresho ijiri na seni chantu bara bakubagwata mbaru MCA na ngabana bakienda ibande 500 seneta ngiri ijiri mubunge wa Ekuru na bunge ngiri imwe na gya kumenya nandi ni atongeria baba bari mathaine ja muthia bakirigirwa mbere ya wiki maratasi jao kiringia ya IBC mbere babati gutumira njira ya mutandao niyo ya email gutuma ibande biu na saini wamwe na mbishirige ekirwa kiri maratasi ja kuringa kura na muthia jo gutuma Nteto iji ni njuma ya kiumia iki tauria tugutarirwa ni thuranira saresu na marete jeyara barabo bairine arwiri gitiyo seneta bara arwiri vyumbe kira tubatiko email by Juma tariki 27 ne soft copy ya signatures tianto barabato sainirete na gento kia bidhato ne campaign schedule kenda IBC harmonize campaign schedules tieto tutegakora itekatho china correction na nandika wika Weru nene ati bengi barwirite bibyumbe kwina umbikano bate waome kethira batikinya namba ibande ibiria bikwendekana nyekethwa ne mwake tuge iseneta wetetwe ngiri igere ende waikia ngiri imwe 999 wagomwe already uka disqualified on to the duration kinyo wirko nyau meri iri babiri gutunengera maratati ja orire tweta kujukia rwano weto nengera rwano kagitanire kwa IBC ukanengera kiratasi kiria ugeta nandi guchwa nini chia na nandi kuringana na rwangi rwa IBC ni kwithira murwiri giti munari kiamene kana ari kiumbe akethira akiregero kurura giti kethira akaripoto naonekana ari nandu atina kigina gya kung'ana akethira atumirite obisi ya mwingi ura gutiagiri na muthia kethira nari nchera kana nari negamba iriria ritithirite mieri 6 mbere ya kithurano kere muntu ura nawe independent candidate jaoni kugatwika nawe proposal na sekondowe ne registered party members bathia mafurani gwatwika nabo ti independent marete njigiara agito gambi boyo bwege rugendo rwa rwiri kiumbe turirega kung'anania ati no muntu ura wikia mene wote muntu mwireje na signature arire nangarwa representatives ba kiama ki na ikibande aki kunenganwa so nyoka ya kwetha representative wa kiama baraba kuibo mu support kinyawa abwiri gweto chwa member bawe ba kiama na akeja na ibande biawe kinyabo nikenda at the end of the day manto jethro jefe kungina kumurwiri giti kia MC wandini achogoria Franklin Mawira na thereti gitumikia we kwithira ari murwiri kiumbe tutigatira kwenda guokeri tukira go independent candidates atikaba tena India kana kaba arakira otonya jama kana kaba tije kwa bakaruta into kande bule ni gento kemwe niyo ta Franklin Mawira wanyaga ndathire nde independent candidate ne tonto nembije korea into jia chogoria ward tomba ko iruta mtu ena wendi wa kuruta wera ukarutira ntoba wera kwa hali na mali na keto muona gitage kilongia munde kana atia bokuona thirikari no ilikuwa te independent candidate ya jage kira utetwire kuna thirikari miaka 10 goko ne bonete weroko na wakinya kagita ni account bwa independent candidate tuyamwe na nandi arwirite bionde ni berigeri gucokia maratasi jao kuringana ntuku iria mutongeria MCs bakirigirwa ntariki ijiri monka ntariki 10 mweri Juetandatu abunge ni kuma ntariki 30 mweri Juju monkira ntariki 1 mweri Juetandatu seneta ni kuma ntariki 30 mweri Juju monkira ntariki ijiri mweri Juetandatu na muthia ni mangabana kuma ntariki 7 monkira ntariki 10 mweri Juetandatu na siasa nandi kirigirwa kwambiria ntariki 30 mweri Juju monkira ntariki 6 mweri Juenana nkiripotera Nteto cia Weru rekwa riitwa ni Mutugi Kare
na MCA nowe nende mutungire woneka kwithira aria kwiburu na muringi kura ithurano ebyo mwaka yonende the KMC kionekete okuchiria rwerite nkabo na inya wandi agojis nende titina nyuma moniketo Nteto mtinyari kinyone dirite akiliunkana na ikiana wandi na kwarana na akari na kuthikira ugambi batongire baraba kudaba ichwaiteke na nkuloki kinyakudhuja mirandi redirite kibda kwarungurwa MCA wakaitaka Aki nenge chunche kebiele keriboti ya mwanya ntangurutano chewa dara kiumekietu kweda tukimurika wa Diego G East. Gichunche kebieriga kumurika ntangurutano chewa Diego G East itujuketie kanya kwaraniria na kuthikira thina na mateta ja karibo bongwa na nkuruki kugambithia MCA wakagita gaka iguru ria mateta jaja iteta ria mbere rirere akinyirire matojetu bunene niregie barabara saidi cha mirwerere ne thina iri kubithabo gikuru thina cha mirwerere ni katwaregire kuthithirwa barabara cietu na kunge kunde market ingi cionde ni thithiritwe cionde ende gwetwa kune kuko tethithe ne kuko tethithe twikio tuminande bwa tutukuga kinya kanso tutiri ya kinya kanso utenjira njira mbuga no iwera miake na wange utiomba kinya bikibiki yongwe eteta aba maguru jongwa gweta ni thina kire tuwekuru tumwe utiomba kuma risabu to yakugurage ntuguku no ntubwa barabara isi yathokire na ni untu mugambithania umwega thikaira ntere tio ijire itwakarire nthi na MCA ujo John Paul Kireria kuthuja uritinguge bwawe kirirwangirwa barabara kagita kalare au kinya kagita KCP gote chukuru ya kinyagirwa ni KCP nuntu KCP legwe gitare ambura igere bitakinya chukuru nuntu bakura babaje tuni cyathuki na nyamuno narua ningucokeria murunkado nuntu nampombithetie runguru otongeria bakira ito murungi mehakeje 5 nimpombete kurugura barabara injelo itarugurwa kaire ugategera kinya saindi ya barabara ninchometie Dena no andethire baba ari ombere batathitie bunene kiro kandethire bathietie bunene taburandi thitie nterwani na stress eu igojirwe ri kulaja muno Imwe mirandi ya barabara irerikite runguru MCA ujo ni amona kuri mwana gwikiro maiga kwa barabara ya Miruere gweta mituane Kathigo gweta Gakumukumu gweta Gitine Egoji Primary gweta Kieria gweta KK gweta St Mary's barabara ya Ndariani barabara ya Rwarene gweta Nkogwa gweta Mbara na inge Kathumba iteta ringi rirare ombere gutukinyira nirege thoko mono Chiegoji na Miruere Egoji market itekwenda kabrosi yake ugatege utime jengo twinayo tutina biolo nyomba ni jiathirire thoko cietu ciatiganiriwe tutithithagiriwe na utimaendeleo naja inya biolo biongo tutena bio nawe Kireria agichokia na ugite ojo barabara tera mutakwira kumia Egoji market ugatega barabara eje kuma kieni kiande gwita Egoji market niyo turamirugurire mwaka juriko mwaka last financier ko iko kwa mpango barabara nini thoko ya Mirurire Thursday twaina physical planner nuntu bwa kurugura barabara cyanyuma na ikarugurwa oruwa mbere kinya turinga kura Thaa ya Mirurire market ni athimirwe na kinyayo ni ya flagship ni gwikirwa kioro kia Mirurire market na kioro gia kieni kia ndege kiu ni kile kitu kinya procurement ni contractor atajangira round yake iko kwa mpango na hiyo naweka na bond fund Kirendio ngai yetu thokone ije ya Egoji akari ni bonekere gutetera anene taira baugaga nao Kakireria habatunyire atutejaneria turatejanirwa laitha itane atutunyire kia market na aja thokone aja thokone Egoji market ni kubati kwetha kwena Githaa kieta kienjirwa akejokirie auga gite supposed kwethirwa kiri Egoji market kiu kiejete nuntu bwa gwitia koire riu koire abagekeri barabara neni gitekeri no ara kwina right gekeri ukajira ne gatauni kankara kanini niko betite bagikao na kiabati kithirwa kiria na kienjirwa ejiri abenga aja uju auga ari na mheshimiwa Kireria agichokia nenda kuwa ni uma oni kire bond fund nindendete gwikira Thaa na nkuba ukira Thaa na bond fund ndawangekira Thaa imwe Egoji market na contractor anenkirwa ngugi alakati neu ngavana kire tumurungi ambira Thaa yungu kira nini muno kwau ambira kire Thaa ira cha flagship ngekirwa Thaa imwe Mirurire market na ngekirwa Thaa ingi Egoji market so nuntu nayo nuntu bwa twika nuntu bwa Weru
na ntikwenda kuthithio kora ndauga Thaa ira ya mirurire ya Egoji market ni yuma umiara ura kende create nafasi ya Thaa ya flagship ya governor kwa Thaa ni thimi as we speak daini athimire February tariki 8 na yeta procurement kwa ile process inateka yarutirwo na makosa yarutirwe kwina mubango na tukimenyaga kwina Thaa ingi kwenda gwikirwa Thaa ndongi na Thaa njega. Iteta ringi ni kumane na thoko eje iria yakirwo miaka kathumba mithiru indi mwankira na andi itarugurwa kana gutumika amwe na kwithirwa etumirite mamilioni ja mbeca. Ndiuga atiri iti thoko eje kaba nya thirikari rindi banga tugekirwe ri ocibitari ontu majitwe ni igotha inga kurirwo nontu iti thoko no kuona mate ora jagitete bora no kuona mejueje. Nawe John Paul Kireria agitariria tuna challenge imwe ndokwera nene ya marigo number 2 ya ndarene ni mirurire lori ikamataga marigo itienda gutonya kinya 500 meters ndene nontu nyingi jina track nontu kamatagirwa marigo ni lori jumete gwitora mirigo miru ichokete Nairobi kinya baraba kwendie bongwa batikwenda kwenderia na aria ndene baenda kwenderia stage ku nikira nkalomba na tukaitende kuna kamiti kinya thoko ene mirurire ndaberire baba kwenda ibeto bagaire tubanenkere nyumba free na kinya no tule kubagitira license miaka 2 tukue wambire biashara kula ndokone ndene no kwa twakujia nto na leo ni twachokire turathiurunkania na MCA ujo kuthuja imwe ya mirandi ire kinyanirite runguru otongeria bwawe na tukigweta imikai ni wakibwanda gate ya kiarene na kieria wikiribwa kabro thokone ya kieria kieni kia ndege na kungi ukujira mata thokone cia kieni kia ndege kieria mukoune mukuo kithendo kichichi na ingi wikiribwa Kalvati Karwe Catholic Kirero Kitine Kanambo wakirodia na kungi ugaibwa milioni 15 cia basari na gukinyaniria wakibwa skulu cia ECD Kathumba nkigweta inkai Mitune Kathangari Primary St Jude Primary Mworoga Nkugwe Njerune Machegene Kuriri Gikurune na inge inyingi. MCO John Kuruki na gwikumiria gutetheria kuthiria thina ya roje ire kwirikana yari thina inene ntere cia Egoji East na nkera ekulubeto Egoji East barithikane na baumite nkiringirwa kura mwekururare Nkugwe ataga lunji muro ura ari Njerune ataga lunji muro ura ari Mweru na Mworoga barija kuona lunji mutonga kutalunji muro lakini ndai ningochokeria mulungu kado nontu ondie kwa kiriba ubonde utemtu ekagira mutungi mugongo adita uchwa lunji kakurugurira tap lunji rugeteka akunda lunji atumira lunji urakwenda tuchemanie ntuku ya rojo aja Nteto neche Weru tuthuja rwiri bange bagitigike kia MCA Egoji East kuthikira kiroto kiao igurure mukari wa Egoji East. No nakumira nende ni otuga tukiona akanya kakono kaende ugete kuraya onto inchokerete na Nteto ingi. urathimo uritingo gibwa ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers acidity na jangi kathumba na gute side effects turiongere Meru Town au main stage Sara Plaza ground floor room number 10 kugwata Nteto Nkuruki turingire thimu gukurukira number 0724665329 kana 0733282849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Anko, kwani sikizi ng'ombe itani seresere ukikamua? Saidi. Po. Hii hata
unaangalia? Joy Max Dairy Milk. Kiyango leo mimi naoga na maziwa. Leo na dive kwa maziwa, kukunywa maziwa, kukunywa kuogelea huko. Joy Millers Limited ni athondeki ba irio bia ndethie mithemba yonthe na nkurukine bakuthondekagira all stock meal iria kareta ugaruruku bubu nene kirindethia ciaku na Joy Max Feed itikugwithia kinyanini. Joy Millers Limited, quality is our middle name. Yetu Sako ni okugwata ogeni kiri M-Banking na arana weke muthithu gukurukira pay bill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kiri thimu yaku kugwata utungata bwetu kiri getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kiri M-Pesa gwita kiri account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku gwita ingi kugura airtime na jangija maingi kumenya manto nkoroki aranire na atugo kurokera info@yetusako.co.ke kana turingira thimo kurokera 0111038000 kana mutandao nejetu www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu tumia unga wa Raha Premium ngano. Mabate. We mama mabate. Mabate. Ukipata baridi, nunua mabate. Mama mabate. Ukitaka usingizi, nunua mabate. Mabate raino, ni raino, ni raino. Mama mabate raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Na tuchokerane atine ndio rogo chwagetikio rais na ngotano ya UDA Kenya Kwanza Dr. William Ruto onethirite nende akika kendionga chia kintere chamboa kugambia karibantere uba mwakura chakwana kenda tonya garoni ya rais kidurano neke mweri yuenana na Moses Wetangula amwena Musalia Mudavadi bethirite nende bakinyantere cha Western kenda kongelenya ngwataniroi. Siasa mnajua imevamiwa na matapeli na wakora na watu wenye udanganyifu mkubwa. Mara niko na risasi moja, mara ninaenda kana, mara nitaunga huyu mkono, lakini haya mambo yote ni uongo. Na nawauliza watu wa Mombasa, wale waliwatapeli wa NASA wakakuja wakatapeli wa Jubilee, saa hizi wanawatapeli wale wa kuzimia. Wewe mwananchi, wewe kama huyu bwana anaweza kutapeli viongozi wenzake, wewe mwananchi kweli uko na bahati? Ambiana ukweli.
Tunaelewana? And if a person is a serial con man and he has never found anybody he has never wanted to con, what chance does an ordinary citizen, innocent citizen, in the face of such vicious con? Tutafanya wale watakuwa katika serikali yangu. Governor, hakuna escort, unaingia kwa jam. Kama unataka kuondoa jam, wewe pia ondoa jam na watu wote. Ya pili, kama wewe unadumikia katika idara za serikali, lazima utumie huduma za serikali. Huwezi fanya ati sijui unajenga maternity lakini bibi yako unapeleka Mombasa hospital. Asante sana. Gitonoka Raila Odinga na kinyetentere cha Western gochwa kura nkorokina ya munini wake madha karua na baraba mwa tambaru bedira baika kendionga ichi ya North Eastern kuringira Azimio kampeni kinyankoroki. Akiaria hari kaunti ya Vihiga mutongeria wa ngwataniro ya Azimio One Kenya Raila Odinga na tomereti ati ari na wetikio akajukia giti kia urais githurano kia mweri jwa 8 mwaka jo na gukaria ruriga andu a unene nthiguruni ya Kenya. Raila akiaria riria guchemanitie na Kariba Shamahoho na Cheptula kaunti eneo ya Vihiga nkoroki na tomeretie ati ari na ntaira ya kuthiria mathina jaria jarumirite ya Kenya na iria ikuringithia wetina mbere. Tuko na mpango. Wale unasema ati baba anadanganya watu ati hakuna pesa. Ati pesa hakuna ya kwa hii mpango hii ambayo nasema. Ndimi naambia nyinyi kwamba mimi kama Raila Amolo Odinga nimeshakuwa waziri mkuu ya Jamhuri ya Kenya kwa miaka 5. Najua pale pesa iko. Sawa? Najua pale hawa jamaa wanapenyanga naye na kuiba pesa zenu. Kila mwaka jamaa hawa wanaiba shilingi bilioni 700. Athingatene na atongeria bangi ba mlengo jo aria mutongeria wa kiama kia DAP Kenya na minister wa ugaibu wa Mainya Eugene Wamalwa, gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya, uria wari speaker wa mbunge nene Kenneth Marende. Amwe na atongeria bangi ni bameneretie ngwataniro ya Kenya Kwanza bakiuga bariringa chiacha itena kioria kia mathina ja a Kenya na kuinyiria ati mathina ja Kenya jakathirwa ni Azimio. Huyu pia akachagua deputy president yake ambaye ni Gachagua, ile dio ya samani. Sasa sisi tukajiuliza kama jamii huko Migori pamoja na Waloya, jamani, kama mimi Junet siwezi kuchukua amri na kusema yesa kwa sababu mkubwa ya serikali ni president, anafuatwa na deputy president. Sasa mkubwa ya huko ni Gachagua. Kama mimi siwezi kuchukua order na kusema yesa kwa Gachagua, Musalia Mudavadi atasema, ataambia Gachagua yesa na achukue amri kwake. Nimewachia watu ya Vihiga hiyo maneno. Ni huzuni sana. Huyu kiongozi ya pande hii ingine anasema atatoa watu chini awapeleke juu. Wakati Jubilee ilikuwa inakopa pesa, yeye ndiye alikuwa anapora. Ameiba pesa, amemaliza. Sasa atatoa pesa wapi ya kuinua watu kupeleka juu? Na hata ukisikia akiongea, hakuna siku hata moja ame-condemn corruption. Antonia Awe, mwandiki munene wa kiama kia ODM Edwin Sifuna na mbunge wa Suna East Junet Mohamed ne bameneretie Ruto. Niseme asante baba kwa sababu hivi vitu vyote ambavyo umetupea haujatupea masharti yeyote. Mimi vile nakujua baba, hata wale ambao hawatakupigia kura bado utasomesha watoto wao, vile umesema unaleta free secondary. Hata ukinyima huyu baba kura, free medical attention utapata na baba care, kwa sababu baba anajua maendeleo ni haki ya kila mtu ambaye analipa ushuru. Kerendio ngoe ya Raila ni kuna orea wari mwandiki munene wa Antad Mkisa Kitui ameneretie rwaria rwa Ruto iguru ria poti ya Mombasa nabo atomeria bakendini barombete kwitherwa anathiri kagita ka ithurano. Atakiwa rais, ile shughuli inafanyika Naivasha itarudishwa Mombasa. Huo unafiki. Mwambie the best thing you can do is to say, with efficient economy, we are building a free port in Dongokundu, which will bring more jobs than that were lost when we moved the port operations to Naivasha.
But that's too complicated for him. He cannot build a lie around that. Raila agĩtana mbere na ndionga yawe nterechia Western, mwanini wawe Martha Karua nawe nakinyĩte nterechia North Eastern na arĩa narua achimenie na gĩkundi kĩa maendeleo ya wanawake kaunti-inĩ ya Garissa ĩrĩa nĩ ndionga yawe ya mbere ya gĩchia cha Nteriu. Ngĩripotera Nteto cia Weru TV, ndiako adietoa nĩ mwirigi wacharite. Nangino kuna te orea kariba kuma Thaa ulairangi nankireche wedirite bagitana mbira kulala mikanyu moche kithaka kuidukira miunda yono batia na dhare nene yimira biona ndi chipo anteri cha Thaa ayikunyira dhare direte nende akiwa nyumoini temete antobatiwa kinya batena kya korea aragwete kinya itopa chukuru kinya bare Antonia cheke kumania na nyumoini ara nende akudakira kya rwanyiro KWS ukumira notira wagabone ndi bokidira Kelvin Kimadi Nteto hii. Ondia kariba Thaa ulairangi na nkereche Rwanda rwa Kenja baituritekire kuthetera rwangiro karia bwanyumosha kithaka Rwanda ro irea shinyangiti merabio biria bakurimaru rwa wishwera reusibo Thaa Jeremia kijana ikinya kirore winyange bwanyumoiji na kuwa burumo ankadhai kayete kinyo atibune na kriana baraba wita shukuru ro kirina reuni bati kuthiatirwa na mpoe muno njo wichieta threat kriana basukuru nonto kuri na bande beta chukuru rokere Thaa 10 kana Thaa 11 ana baune riski muno nonto njauche matorene na nya Thaa inkwaria chena araba lairangi chikwengwa chena mabalairangi kwa undenda kuwa thirikari netotethie nikenda njauichomba kutemwa na njauichomba kuikwara kubaterie chiathurano na community nikenda community yona thiri na yomba kwethia secure na ne ontunya kaitene kawo nyumoyi kwenyangi mera thine mpara no irumirite Rwanda rusivu na kuria rwangirwa KWS kuthiatira Maria winyangi abu uria kubatiritwe ndiwa thai tutena bya kuria na iboega muno nonto tewendi ba muntu lakini kila muntu andete ndirage kinyangirwa na lusere hope na watueka kiraregirite kuona ateona so ndiromba kabisa antoba etorare na matora yau yange ya kinyangirinto ba compensatwe bathithirwa compensation nikenda bakaomba kinyabo wikwa bai na imani na njowino nto njowine part ya tourism na itebatere kwethia chie matorene na itebatere kwethia ire ara ibateria nikenda chomba kuone na thirikari mbecha kerutererwa tourism na bu ni atisibo mwanka Thaa na kinyithite riboti yewenyangi abu obisine sio na mwankeru are nyanya ira chiandi na mpempe ira chiandi njowi chia kinyangire chia thokia miunda na ndaringa report kere KWS kenda maomba kweyoto tethia njowi chi kwa mwithone kenda chomba chireka kuthangikia community na njira kwenyangia bya kuria Nkiripotera Weru TV kumatigania West mbita wa Kelvin Kimadi. Wendia na uguri urete FM 96.4 rumuri rwa Amiru. Kirmonto gi biachara ne atinende gikundi kiene ban kyo Owners Association ne account ya Miru bakeria na ndiki bandeto ndi bore ititirikare account idire ne ndikini kyo goti burabare akenda bona no gintu bubukone yo bari wane nde bare ama ugoti ya maingi mwanyana ne ndi biachara chitirite ikiringida kabone ne kinyakumane mutondoko yo corona. Kikundi kia girabu na mikaonde ne kaunti Miru ne batirimene mudjo narua kuthabarikana mendekithia ya thirikari nene kuthwa njobi kitithuguri bakigo ntububu poketha bakinyire ngugi ciao mono kintu kinya kiombo-tuma andu bakebra njobiji na kwambia kunywa njobi cia ibango batu tukarindego aja ndi chairman wa Owners Meru County Ken Gitonga inkuromba the members baraba indene parliament at now na baraba gatonya bathinga the same steps as the financial committee barabara ugire mbere wete kwendekana ne ntu bakongerwa ntu batu tukaumia tore wana biashara ba Meru County and the country in jumla
twinde barato kwende chobi chobi keja kongerwa nyamire au mbeca iu na thai no kuna thai jamba twendite muchubajo reta 200 shillings muchubajo ka end up to 260 na 260 thai ko na nyabe ye mutu ajwitetie mtu akaomba kugira mutu atumba gwitonywa chobi ne kari ndi antubete kunywa changa of which changa iu ni go affect mire yao at the end of the day with ranto kana youth baba inge ba affected na ba kwa na twaga customers mukarigite wakiama kaira bundene Kenya akeja na ngerekano no reida bubingi bitro bikingwa ontubara bwana Kenya buthikita nene county ya Meru. We have 54,000 members in 42 counties. Due to COVID, already 21,000 members have closed. So in a nutshell, we have 34,000 members. And when you close the 20,000 premises, 110 staff are at home, which brings a loss of 20 billion in those 3 years. Meru County, before this COVID-19, tware ambada at 300. The IG, 300. The IG, mba iretigi, 2,100. Meaning around mba ngirine egana, ne chingi. Narinya koneke na nto babare mamoya twathija nchobi bagishumiria bakwa nchobi keja gwitia uguriwa moya jojo ketha yukina ma ukeja kwithira moya nchobi egaitia mabei moya yo kaga value na moya yo aga value murimi kawaida hakuthira ankuga ba otwe moya ikashi crop yetu na ere cash crop yetu nyo tomba gutumira kuona mbesa kenda tomba kuthomithia na beto na tomba kuthithia matumishi jau jange ya ki family mbari yakwa ithirikari tutegere mono batu arimi bamoya tumbe gwikia kimoya gi company na later to the consumer bombe gwikia moya kujokia product yetu na tumbe kuona mbesa injega iromba letu inchobie gaitia product yonde moya gaitia yombe kuri main kenda tumba na tukuthi na ndiro mbarao nikinya thirikari ya county Meru kukurukira ngavana kiritu ethwa gitigera ndu baba na kubanyiria goti baba kurea mono ba license ojora county ingi chithiro kigitagitirwa batu ke county singe ibare vendero nyamira iba nyierwe license ba wivirwa igitare amunya baro etware abo egano ndona jamba and restaurant mtware 15,000 enge njenoro 10 na kinya ya points and spirit 20,000 so ne nkuromba atire mheshimiwa itu akwandikira baro ano respond to awata mambo dieku tafadhali kedio tutegera baro ayu twendekirwe bei yewe license na inya kwambika nonto liquor license na business permit chionde yetonyo county ne chiombe kumanjewa na tumbe kuria mbesa ile at least ikethwa ile affordable na biashara ekabwa nkiripotera Weru TV bitamuthuri Muriuki nangino kone ati arimi baitundara mbokando kumantere chama kengi county ne yembo bedrete bakyamu kairo ritani bwagyo rime bomwanya bwakimera kekende kinyokiria mauri yakyo arimi bane ende bari wako kaita ibedrete bakiringe kane broka barabedera bakibora matunda ya na mauri yarinde guruntu brane ende bwete kumania na Mauritania bakwirigira biachara ekedra kinyayokira Makiria ya arimi 30 kuma mwena wa Makengi kaunti ya Embu ni mamukirite mathomo kuma kuri ruvonge rwa 1 Acre Fund maukuria mwega wa makondovia niguo mavote kugwata thoko mbega ya kimavururi na varia arimi aya makoretwe magitugwa na marua makumavotithia kwendi makondovia mao muthemba wa has nthi cia nja Randi wa 1 Acre Fund kana organization ni 1 Acre Fund ni turutite varasa muno especially gututhomithia uvoro wa kurima organically matunda matai na ndawa yonthe ingithukia binadamu thoko ino ya kimavururi ina umithio makiria kuona arimi ni maragurirwa maketha mao ma makondovia na thogora ya iguru makiria ikiringanithwa na aguri a guku bururi kwa market for the farmers. Most the farmers walikuwa nauzia to the intermediate buyers at a cheaper price of which it was ranging between 5 shillings and 10 shillings per fruit. But now with us, the market was open up for the farmers. At least we could sell them with the external market yenye imekuwa juu kuliko whatever brokers walikuwa nawapatia the farmers. Nuate vale arimi aya marenda ruvonge ruru rwa 1 Acre Fund kuandandura thoko yao niguo magurage makondovia mengi kuona arimi mari na mokwa wingi kondovia marairira mutere nondu rimwe turavewa thoko temoguo ukona taru maria maciarire mbere matirathira ni maratigwa mitiri
The other thing ni kuragia na ndire ya makondovia kufurawa oreo sirere ongekethire kondovia ria kumutu gakora no hava nafasi wa ironda icio kovara na nigetha vote kufurawa wega ukona final ndire wa uguo ni maravoya aguri gutiga kuthutukania makondovia na unene kana unini wamo vata makoreti mathuku tugeria kurorua muno ni tondu matunda mamwe matuikaga tugurirwe mai under size tungi request 1 acre fund ituige na standard rates wana korwe tunda ni under size itunda ni gatikori thuku na niguo likavota gukorwa akorwa ni nini niguo kiro igakorwa ina matunda mengi. Mwenari wingi thirikari ya kaunti ya Embu ni irekirira makiria niguo gucariria arimi aya thoko makiria niguo mavote kwendagia maketha mao monthe na mbei mbagiriru makiria. Thirikari ya county government ni tura collaborate na partners aria makoretwe magiuka kuria uria arimi mangevota kunyitana nigetha mavote kwendia makondovia mai vamwe na ta thirikari ni turaugire ni tukuregister societies nigetha society icio ni civote gucaria market uvitukira ofisi cietu na partners aria maikuo kuguri wa makondovia. Mathomo mama marongoreretwe gukorwa magitethia arimi aya gukorwa makigacirithia urimi wao wa makondovia undu umwe na gukorwa makigwata thoko mbagiriru ya maketha mao. Ngiripotera Weru TV kuma mwena wa Makengi, kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Musiri Berita Mwaniki mushi nontu wandeto na unio kinyato kedatu ekaira gatanta kiendetu chetu nkatho na nchono ntu pakwithira watanite na batu moneto madithia au kari Maureen Kome na ngeto PHINEAS IMAANA.